Kombongan na puang, tomatuang sia sang sinurang kulan sangan na puang atau puang Yesu. Kurian sumang asia pole parayan na dipaken de langan olo malabi na puang bilan na loba aru na kamasiang ki ilan tialo totemo. Laumba sakit sura madatu mai komita pelaku pak tunduan ta masambayang. O ambek kedo suruga puang tu tontong kiti ngaratuka kimanta lulangan lan mintu allo katuangki. Ma aku resumanga ma apole parayakan mati kalemi belan na lempan tupak kabaromi lan katuangki masolanasang ondong pirakatu mi bengkan mi benomo kan nallo baru kini tuo sia umposara itu mintu pasananteng ko tumangka mi kamasyangkan ni lantiallo totemo lan atu sangatu yate opuang laki basa sia laki nannung tu diona kadami tunduikan opuang angki maadin semelo si orang melo te kadami angki tontong umpogo ilan mintu allo katuangki lasangan na puang Yesu ki masambayang amin kadan na puang tu latabasa totemo lamai paabunga ana Samuel pasal akarua angka misa aselang ko angka 22 kadan na puang susi tenakua ia tonna matua mutu Samuel nang ka amitu anak ana muane da dua lada di to parenge ena to Israel ia tu anak pa bunga na di sanga Yoel na ia tu ma penduan na di sanga Abia ulembangan toen to parenge sola duai dio Bersheba apa ia tu anak ana ta ena turu batelalan na ambeena sangadinna ungkabudai kamanengkengan ungkande pape sia uleko katonganan ia moto an nasiram pun tumintu pekamberan to Israel an namalena sang menolo lako Samuel diorama an nama akada lako kumua matua mo komi saya tu anak kami tak ena turu bate lalammi ia moto lamiang karan misa adatu lamiang karangkan misa adatu anna renge kan susi ada ana bangsa senga kadake minasa ading Samuel te kadayate ton nakui tu tau ya tomai bengkan ni misa adatu lau renge kan ni masambaya mitu Samuel lako puang makada mitu puang lako Samuel nakua tarima itu apa na palaku te bangsa ya te lako kalemu belan na taena iko tu na tumpu sangadin naku kumua da amuangku datui susi tu mintu penggauran na tau ya tomai randu dio mai allo kuni uslan ni tasu lamai ton ko Mesir saya lako allo ya te ya motu umboko inai anna turu ka penomban senga susi duka mo penggauran na tau ya tomai lako kalemu totemo tarima itu palakunna apa pakai nga tongan ni tu tau ya tomai siapa kadan ni tu ada datu tu laum perentai na parampo mi Samuel tu mintu kadan na puang lako to ya tomai tu umpalaku misa datu lako kalena sianakwa la susi te tu ada anadatu la umparenta komi la nala tu mai anak mi muane na potoming karangi dio to karetana sia na poto mingkambi idarang sia to na popa dondo dolo dio tingayo karetana sia la na popenda di kamandang lako sangsa abu tau sia kamandang lako 50 tau sia la natengkon ni paalakana sia laum pegandungan ni diolu bela ana sia laung garagai paabunonan sia mintu parea karetana ia tu anak kami baine lanala na poto manggaraga min abu sarungu sia
tomai toma anasu sia toma depa sia mintu belaami sia mintu palak anggoromi sia mintu palak saitumi tu mandunna me lolanala na benni taunna sia domai mintu bura padangmi sia mintu buang goromi lanala ta sangapulona lana ben mintu to masa epon na sia mintu taunna ondo pisam pia tu mintu kaunami muane sia mintu kaunami baine sia to mangurammi tu mandunna melo sia ia duka tu keledaimi lanala lana pake lako pengkaranganna sia dome mintu dombami sia bembeemi lanala ta sangapulona sia lana po kaunang komisolanasang tonganna allo ya duka to ammi lamelallak sia sumarro diona datummi tu mi pilei apa ta edukan na lomperangi komi puang to allo ya to apa manoka tu tau umperangi tu kadan na Samuel sangadin na nakua moyum ban nakua inang laden tu datungki ya ke susi moto la pada mokan tubang sasenga la narenge kan tu datungki lana dolongkan sia lana pana ata tu mintu raringki ia mo narangi Samuel tu kadanna toya tomai na palanda ami lako puang maka dami puang lako Samuel turui tu kadanna sia tokon ni misa adatu mang katona ku ami Samuel lako mintu to Israel pada sule mo komi lako kotami amin pada mo lambe na tu kadanna puang matua deno pa tontong unan numelo isia tapogo ilan mintu allo ketonta isulu salanasang maleso di pokada lan sura amadatu kumua ia tu Saul mendadi datun atau Israel belan na palakun na kalena atau Israel susi di pokada lan angka 5 ia moto la miangkaran misa adatu an narenge kan susi ada ana bangsa senga jadi tania po matua umpeli itu Saul ta ena nasusi Daud kumua po mato kalena tumpilei mas sambayang itu Samuel loko puang matua umparampo itu palakun na bangsa ya to apa mebali tu puang matua lako Samuel nakua tarima itu apa napalaku ti bangsa ya te lako kalemu belan na ta ena ikut na tumpu sangadin naku kumua daamo angku datui angka pitu pa basantai na ondong pira ka isulu salanasang lan angka 10 misa sila ko angka 10 karua na patarru po matua tu papakilalan na lako to Israel ulindu Samuel kumua ta ena maratu na parenta misa adatu susi tu kebiasaan na bangsa senga saba buda kemungkinan niya tu datu lama aparenta situru kamurayan na kombongan masalo na puang indemote dini untiri tu kamandalan pa akamasena puang lako to Israel sia lako duka kita ta ena sa abiangan ki itu puang ta ena kalorang ki unoloy parri kalena belan na kamurayan sia kamasanangan katolinanta nanganatandai dolo mo puang tu karakara ladi po masussa dio undinna katuanta apa susi moto ta ana mengkilala tuto Israel susi duka kita biasa ta mengkilala mikilan katuanta tang mengkilala po matua lan nangka 10 kasera sela ko angka 22 inang napaksakan niya tu kamurayan unnampui misa datu kombongan lante karakarayate dini untanda manasai kumua muira kana pembuda ki unturi ipa apurayan misa-misanta inang dolo na tangaran miki puang ia tu pak kaboro sia liu kamasena lempan lan mintu lalan sia agan katuanta
sibalikan na lako kita. Biasa ta emo ta sadar kumua, sia buda-budan na teka masusanta, tontong dadi belanna, unturu taru bangki ipale katilunanta. Kadan na pungalan ti allo totemo, untambai ki umpakala abi isule sanganna. Ditundang ka boro ki unturu itu pengkarangan kalle kalian nalan mintu allo katonta. Mama sesialu ka boro tu puang lako kita. Yamato tatampe mitu kamurayan siapeng gauran tu biasa umpasi kambela ki idiomai lalan kasalamaran tu tontong na karang puang moto lako kita totemo tontong saya lakona. Salama kaboro lan puang ta puang Yesu. Amin. May komita masambayang maakuri sumanga maapole parayakan mati olo malaabi imi o puang tu tontong ungka masesia untirin naikan ni pagari ikan no puang belan na budat tu kinai mambelo demi pak kamasemi lantiatu tu pura kiboko o puang tontong komi mpasake kan solanasang tontong komi umpasake tu taumi lan kamasakian kipasambayang tu diona cucu dari Nyonya Peter Rama, Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, Saudara Emon Salusu, Bapak Nathan Sambo, Bapak Yesalulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Banne, Naftali Minna Matius Patu, Bapak Nasrim, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Martin Balle, Alvaro, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Ludia Rangan, Putri Arif, Bapak Otto Fianto Tando, Bapak Yakobus Pagilen, dan Nyonya Peter Tenna. O puang tontong komimpasake anna maadin tontong ululangan itu kutuan melona lakote ang kitontong ungkur semang itu mintu pak kami semi lako kaleki. O puang tontong luka komi impasake itu pelayanan lante kombongan niate anna maadin di palolang situru lalam pa aporayami pasaka mo kante allo ki patu lako te opuang ang ki maadin duka unturu komi lan mintu allo katuangki pagari itu mintu salau budangki opuang mi tarimakan belan narampokan masambayang umpote tesangan na puangki pung Yesu puang pela abadosa sa kasalangki. Amin.